twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo TV. Turi kumwe na bwana Trésor Pierre Chanel. Trésor na mahoro? Na mahoro ndashima Imana. Bwana Karinijabo. Yego, uyu munsi cy'amakuru The African Report cyatangaje ko Washington yatumije Kigali na Kinshasa ku bijyanye no kutubahiriza amasezerano basinye guhera mu kwezi kwa gatandatu kugeza mu kwezi kwa 12 ku mwaka ushize. Babanje gusinya amasezerano mu kwezi kwa gatandatu tariki 25 nyuma ku itariki enye z'ukwa 12 ibihugu byombi ubwo ayo tuhereho ya mbere n'aba minisitiri ubanye n'amahanga. Trésor Karame. U Rwanda na Kongo bitumijwe na Amerika mu gihe yashize amezi agiye gukabakaba 4. Ubwo mu kwezi kwa 4 deja amezi anazaba yuzuye kuko basinye mu kwa Edairi mu kwa 12 yabari natanu ko basinye ukwa 12 kukiri kubisi tariki ya 4 tariki enye z'ukwa 12. ubwo amezi anarageze rero. Trésor, aba bantu bongeye gutumizwa biragaragaza iki mu bijyanye n'isinywa ry'amasezerano? Hari abantu bamwe bavuze bati muri aka karere k'ibiyaga bigari gusinya amasezerano ni kimwe, ariko amasezerano yasinywe muri aka karere yubahirijwe n'ayahe? Amasezerano basinye ni amasezerano magari arimo imfuruka nyinshi, ngira ngo abantu bayarebyeho barabizi ko atari ikintu umuntu yavuga mu munota umwe, ariko impamvu yo gutumizwa nk'uko wari ubivuze mise ngwa ku ntego nuko hari ibimenyetso by'uko iyubahirizwa ryayo ryo ryajemo ibihato ndetse yemwe aba bantu batumijwe nyuma yaho igihugu cy'u Rwanda cyo cyahuye n'ingaruka zigiye zitandukanye zirimo n'ibihano byafatiwe igisirikare cy'igihugu RDF na bamwe mu bakuru bacyo. Buri ufashe igisirikare ugafata CDS cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo n'abandi bari munsi, ushinzwe ubutasi, ushinzwe ibikorwa izirwanira ku butaka, ushinzwe ibikorwa by'ingabo zidasanzwe. Ibyo byose ni ibintu bikwereka yuko nyine RDF yahawe ibihano bitanga gasopo ku gihugu. Yego, buriya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbona ibihano mu mfuruka mperereyemo uko mbibona n'impamvu hari bishobora guhura n'itumizwa ry'ubu ngubu. By the way, tubabwire yuko abatumijwe n'ubundi ngo ni officials bo mu Rwanda. Nabonyemo Patrick Karuretwa, General Patrick Karuretwa na Mauro Lorenzo, umujyanama mukuru wa Perezida Kagame. Yego, abo ngabo baraza guhura na delegation ivuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo bazaganiraho n'iyubahirizwa ry'amasezerano byo babivuzeho, ntago ari ukuvuga ngo ntago tuzi ibyo bazaganira. Akristo nubwo bazaganira byinshi, ariko barangije kuvuga yuko kimwe mu bizaganirwaho ni uko tubahiriza amasezerano yasinywe n'impande zombi. Nitsa cyane ku mpande zombi kubera yuko abantu benshi bagira tendance, sinzi impamvu bagira tendance yo kureba ngo u Rwanda rushinjwa gufasha M23 n'ubundi uruhare mu kwica amasezerano by'u Rwanda. Ntabwo ni uruhare ruziguye, ni uruhare ruziguye kuko kugira ngo urugereho bisgusaba kubanza gushaka linki hagati y'u Rwanda na M23. Mu gihe Kongo yo iyo waruyirushinja mu ruhare rutaziguye, kubera ko iyo ufashe ntuza drone ugakubita ahantu hari dansement peuple, abantu be kuzajya batwumva gutya wenda ngo bavuge ngo turi guheza inguni cyangwa ngo turi gushaka kuvuga Leta y'u Rwanda neza kubera ko ngo ariho duherereye. Ese ko nabyo buriya iyo umuntu ari umunyagihugu hazura umwere gihugu, buriya ntabwo ukuntu nakoroherwa ntakubeshye nubwo naba ndi umunyamakuru w'umwuga, ntabwo byanyorohera kuvuga inkuru mbi ku gihugu cyanjye. Nshobora kuyivuga nibyo, ariko bishobora kuntwariza akandi gasukari. Urumva? Ni ihame, ni mu rugo, ntabwo Yego, ntabwo najya ariko iyo mvuze ngo Kongo yisha amasezerano bafite uburenganzira bwo kwirwanaho. ariko hari ikintu itonde gato, hari ikintu hano abantu batajya basobanukirwa neza. Yego, niba ari abanyapolitike bakentere politiki ko kitari, niba ari abanyamakuru, niba ari abasesengura, ntabwo ubundi ni iki kigomba kubanza? Gukuraho ingamba z'ubwirinzi no gukura abasirikare b'u Rwanda muri Kongo, gusenya FDLR, ni iki ubundi kigomba cyangwa biri parallel? aya masezerano ari tricky, avuga ko bigomba kuba simultanément.
paralele mu buryo kimwe kibaho n'ikindi kiri kuba. yego rero ahantu biba bitangarije ni uko ibyo bintu bisaba ni process isaba igihe kinini, isaba n'amayeri menshi, kuko mbere y'uko uvuga ngo ujye kunetraliza FDLR, kunetraliza FDLR abantu ntabwo bajya bumva uburyo bigoye. FDLR ni bande? Banza ubidantifiye, uvuge ngo ikiranga FDLR ni iki n'iki n'iki, babarizwa he? Urumva uratandukanya gute FDLR n'umuturage ab'umuhutu cyangwa ab'umututsi ariko wibera muri Kongo? Urumva urabatandukanyiriza hehe mu by'ukuri? Kugeza aka kanya nta muntu, nta mushakashatsi n'umwe, hari abashakashatsi bagerageza gushyira hanze ubushakashatsi mu kwerekana icyo FDLR ari cyo, amateka y'aka karere n'ibiki byose. Aka kanya iyo turi kuvuga, uretse kuba twavuga ngo muri hierarchy ya FDLR harimo uwitwa wenda Omega, tuzi Kire Ngoma ni umuvugizi wabo. Urumva tuzi aba bagakwaya bagiye baza, Gakwerere yego. Urumva n'abandi abo bagiye bera imina ba Mudacumura bande. Ariko ugiye kuvuga ngo batayo ya FDLR irimo nande tumenya kenshi wenda uyoboye, kandi uyoboye avugwa ryari. Nk'ejo bundi hari uwo batsinze muri hariya Warikare, baravuga ngo yarayoboye abandi ba FDLR, ariko yari kurwana kote na Wazalendo, sibyo? Wazalendo irimo n'abacancuro, hari ukuntu bavuga ngo coalition n'abarundi n'ibiki byose, ukumva mu by'ukuri kugira ngo clarify uruhare rwa FDLR neza, uretse kuba bavuga bati bari muri hierarchy y'igisirikare cya Kongo. Uretse ko n'u Rwanda iyo ruvuga FDLR normalement ruvuga ideology kurenza umubare no ideology yaje nyuma. Yego, reka tubyumvikaneho. Yego, ideology turabizi ko bari bafite ideology, ibyo byo ndanabyemera noir sur blanc, bafite ideology. Kuko hari umuzungu w'umunyakanada ngo yavuze ko yicaranye na Mudacumura, yicarana na Omega, icyo bahuriragaho bombi nuko barababwiraga se kubera iki mudataha, kandi abandi bajenerali, abandi bantu ntabwo wenda bari abajenerali bakiri mu ishyamba, ariko ba Colonel Rwarakabije bande bose bagiye baza bagafata place, bati kubera iki mwebwe mutibona muri iriya image. Abo ngabo nkubwiye ba Mudacumura na Omega bakavuga bati ntabwo ngiye nshobora kuba à l'aise ndi kumwe n'abantu b'abatutsi ari nabo bafite ingoma. Niyo kandi twaba ari twebwe tuyoboye, kuyoborana n'abatutsi ntabwo ushobora kwizera umututsi. Yego, urumva iyo niyo ideology. Rero iyo tuvuze ngo ideology simvuge ngo ni bishyashya ngo uvuge ngo nibwo bije, no, ibyo byo birahari. Ahubwo gutangira kuvuga ngo FDLR muri menace itera u Rwanda, ideology nicyo cya mbere. Ibyo byo bije vuba, twabyemeranya aho tugiye mu ntuza, byaravugwaga kera, ariko ntabwo babishyiragaho umwotso. Menace zabo za mbere zari ibitero. Yego, ariko ubu ngubu hari menace ugenda ugabanuka, niko hari menace ya ideology. Noneho ideology nta gipimo dufite, nta munzani dufite upima ideology y'umuntu. Ariko ahantu tubibonera ko byarenze umupaka, nuko nyine byarenze imipaka, ukabumva mu nama ziri kubera mu Bujumbura, ukabumva muri training mu Kibira, intuza intelligence ziri kubivuga, ukabumva bashobora kugirana inama n'abantu bavuye mu Burayi baje mu gushaka umubano na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ikagira ikibazo cy'uko kwitandukanya na FDLR byarabacanze. Rimwe muri ntuza muri narrative baravuga bati tugiye kubera imina, bagakora amatangazo bati aba FDLR ngira ngo mushyire intwaro hasi, mugire gutya. Yego, mushyire intwaro hasi. FDLR nayo ariko buri umuntu ushobora guhakana ko FDLR ibaho, uwo sinzi naho wenda aba yarize. Patrick Muya yavuga ko FDLR ari amabuye ya Kongo, urwitwazo u Rwanda. None se amatangazo tujya tubona hariya abantu yabakire ngoma, amatangazo avuga ngo twashakaga kwivira muri ntuza muri za Nyiragongo ngo tuze kwirometa nk'uko mwabidusabye, none baturasheho, batubujije gutaha. Ibyo bikorwa nande? Ni FDLR. FDLR is real.
ahubwo imbaraga wenda ifite mu buryo bwa gisirikari nizo wenda ntashobora kwizera neza, ariko kubera ko amayerema yabo afite ideoloji kandi akaba ari kumwe n'abandi bantu bafite ibikoresho bafite na plan, niho utinyira FDLR. aho twari twinjiye cyane muri FDLR ariko twigarukiraga ku masezerano, ikigomba kubanza urambwira uti ni ibintu bigomba gukorwa iyo complexité yari ikenewe kugira ngo twumvikanishe uburyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite challenge ikomeye yo kudashaka kwikuraho cyangwa kudashobora kwikuraho FDLR. Ubushake n'ubushobozi aha biri impliqué. Ese Kongo irashaka gukemura ikibazo cya FDLR, ishobora kuba yarabigerageje bikayinanira, urumva, kuko nayo ntabwo izi kwidentifia ngo hehe na hehe na hehe. Ariko icyo nemera cyo bijeho kubera yuko uko tubaho kwa aya masezerano rimwe na rimwe mbona uwayababwiye ngo bayasinye bitewe n'icyo agamije ataduhishe cyuko akeneye amabuye y'agaciro, ariko hari ubwo ashobora kuba yakeneye adakeneye transparence aka kanya. Nimvuga gutyo ni ibiki, hari igihe nshobora kuba nzi ko ninshyiraho uburyo bwo kuganira uburyo twaguramo isambu, turi buze kuganira neza n'abagabo baze bavuge bati aha turabishyigikiye, cyangwa se aho ngaho uri kumuryamira, cyangwa se ariko nshobora kuvuga ni isambu irimo akavuyo, iki nibyo byose umuntu ashaka yakwikatiraho bikazaburirwa irengero. Nkavuga ni okay, nubwo dufite gahunda yo kumvikana kugure, reka ndeke nako kavuyo kabe gakomeje, wenda nazakwifatiraho nka metero 5 tukazanegusiya ku zindi, ariko izo zo nzifite. Yego, ntekereza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri muri izo maguye, kandi nemerewe kubivuga kubera ko ntibaduhishe yuko ikibashishikaje cya mbere ni minerals mbere y'amahoro. Babyita critical minerals. Iyo uvuze minerals biba bisanzwe, ariko iyo wongeyeho ko kajambo critical, ibi ngibi impamvu mbivuga rero nemye ni iyihe Papa Primo? Yego, nuko ibi bihano biza urebeye uburyo mbere na mbere byabanze kwa isolatinga RDF bikayishyira ku ruhande, bitavuze ko bari bananiwe gufata ibihano nk'ibyo bafashe muri za 2013 ko byo byasaga naho biri rusange biri bw'impact ubuzima bw'abaturage muri rusange. Urumva, bakabanza gushyira RDF ku ruhande, hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo ubona ko basa naho bahubukiye iki cyemezo abanyamerika. Gute? Nitureba muri rusange ibyabaye nyuma y'uko EU European Union ivuze yuko kubera ibyasinywe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rerariye n'umuntu umufatanyabikorwa wabo bategetswe guhita bahagarika amasezerano yo kuzajya baha amafaranga ingabo z'u Rwanda muri Cabo Delgado. Impamvu ibi ngibi mbikubwiye nk'ikimenyetso cy'uko bahubutse muri White House, nuko ntabwo wabyicayeho yabanje gusuzuma neza ngo ibintu biri buze gufaringa fireback biraza kuba bingana iki. Hariya hariyo company ikomeye y'abanyamerika yitwa Exxon Mobil. Exxon buriya bakora ibintu byinshi, ariko bazwi cyane muri energy n'ubucukuzi bwa petrol. Hariyo na Total y'Abafaransa. Existential threat iri hariya iririyo, ibigihebe birahari byanyabyo, urumva, bibuza ayo makampani gukora mu bwisanzure no bitandukanye na bya byihebe biremwa na westerners. Hariya biririyo, urumva, noneho binafite n'imyumvire y'uko abo bantu b'abanyaburayi n'abanyamerika baba baje gusahura ibintu nabo bakabaye bafiteho access nk'abaturage. Nubwo rwose nyine ubwihebe n'ubwihebe bakoresha nyine abaturage nka bouclier ime nk'ibintu byo gukangisha, rimwe na rimwe bakanabica nyine bakanabahemukira n'ibiki byose. Ibyo rero iyo bije mukavuga ngo ufashe ibihano ubifatiye Washington, wari uzi kuri guhana RDF, nyuma y'iminsi ngaho ugahita utangira kubona bya bihano wafatiye RDF bitangiye kukugiraho ingaruka wowe wabifashe, haba harimo question mark.
bihite yaba bitugarura ariyo mpamvu se yatumye babatumiza muze kuki se batatumije u Rwanda gusa bakanatumiza na Kongo. Kongo yo impamvu bayitumiza ni iyihe? Leta zunze ubumwe za Amerika zafashe biriya bihano, impamvu yo guhubuka ntabwo ari uguhubuka bihutiyeho gusa. Impamvu babikoze kwari kugira ngo bakore preve, batange preve Kinshasa ko ibyo babemereye byo kurinda umutekano no gukanda abanzi babo bazabikora. Batangira buhoro rero bahita bafatana biriya bihano, bisanga bitangiye kubagiraho ingaruka. Ubwo twibutsa abantu hari ikintu abantu batamenye, uzi ko hari ibindi bihano Washington yafatiye abayobozi b'u Rwanda bakuru, apana ibyo bya RDF nayo. Yego hari, ariko ntabwo byo hari ibindi bya travel ban ndetse na visa ban. Yego biriya bihano impamvu abayobozi babifatiwe batatangajwe nuko mu mahame mpuzamahanga muri Vienna Convention yo mu 1963 harimo iby'abadiplomate bemerewe, harimo traveling whatever ziriya mpapuro zabo za passport diplomatique. Hariya rero ntabwo ushobora kwandika izina ngo tubifatiye. Wenda nagiye mbona abantu bamwe baravuze ngo Ines Mpambara bashyiraho Yolande Makoro, bashyiraho Nduhungirehe. Oya Nduhungirehe nta nubwo bishoboka. Na president urana umudiplomate wakenera ngo naza asobanura impamvu ingabo wenda ziri muri Kongo. Nese baramushyireho ibyo bihano yaza ati. Ntabwo byo bishoboka gufatira minisitiri w'ububanyi n'amahanga na president, ibyo byo ntibibaho. Nduhungirehe na president w'igihugu aba ari umwe mu badiplomate. Urumva nk'inama yewe ni yabaye bamushyiriyeho izo mpapuro se zo kutayitabira. Yego. Warashyize impapuro zivuga ngo ntabwo wenda Nduhungirehe yemerewe kujya gusobanura muri UN. Byasaba ama exception ibintu byinshi cyane. Ibyo bintu nyine bafata ibyo bihano ariko ntibashyireho amazina. Akenshi usanga bireba abayobozi bamwe na bamwe batari direct mu barebwa n'ububanyi n'amahanga. Icya kabiri ugasanga birareba abana babo n'abagore babo baba muri ibyo bihugu. Yego. Cyangwa bakeneye kujyayo cyangwa bakeneye kwigayo. Icya gatatu ugasanga biranareba wenda imitungo n'ibikorwa byabo biri aho ngaho bitareba direct nk'ibi ngibi bya RDF, bitari nk'ibi ngibi karuretwa n'umwe mu basirikare bakuru b'u Rwanda. Yego. Ubu ngubu ntiyakaba yagiye Washington niba ibyo bihano wenda byakabaye bimureba. By the way, nta nubwo bapresheje ngo itariki n'isaha y'umuhuro wabo. Yego nako nagira ngo nongeremo gusa abantu bamenye ko hari ibindi bihano birenze ibyo bya RDF abantu babonye. Ikintu rero nakubwiraga nuko buriya Felix Tshisekedi arakundwa akajwe muri Washington. Ibyo byagaragariye nyine muri ibi bihano bashobora gufatira u Rwanda, bikagaragara yuko babyihutiye kuko rwose ikintu Leta z'Ubumwe za Amerika zishyize imbere ni ubukungu bwayo, ni inyungu zayo mu bibarika mbere yuko mwebwe mubona amahoro n'ibiki byose. Ibyo byo ntabwo bikiri teori rwose, ntabwo ari ibintu twatindaho. Ahubwo ikindi kintu cyashobora gutuma batumizwaho nuko twabonye mu 2023, iyo tubonye mu 2023 tukabona Leta z'Ubumwe za Amerika ntizigica ku ruhande zivuga yuko ari umutwe ufashwa n'u Rwanda. Tukabona ko iri kwinjiza abasirikari bashyashya mu gisirikari cyayo. Abambere bari aba infantry, abarwanira ku butaka nyine hano kuri tere, abandi baza ari aba special forces bagera ku 1518 gutyo. Ubona yuko hari renforcement y'igisirikare. Ndetse yemwe tukiri nanga muri Kongo ikintu bikwerekana uko izo mbaraga ntago ziri kubyara ubusa. Ubu ngubu Uvira irasumbirijwe, batangiye gukomanga ku marembo niba wakurikiye neza. Ahantu za Sange za Kaminamba niho ngo hari bisa na hari barriere ya FARDC n'abarundi. Turi buze no kugaruka ku mpamvu buri abarundi babyitayeho cyane hariya, ariko nanone bigatuma na M23 ihitaho Uvira ndetse na Plateau muri rusange. Ibyo byose birakwereka yuko umunyamerika afite impungenge z'uko intambara koko ntabwo izahagarara vuba, nubwo bwose tutanamenya neza niba ashaka kwihagarara vuba. Kuko igishoboka nuko iyo abishaka yari kuyihagarika. Buriya Leta z'Ubumwe za Amerika zibishaka zabihagarika.
ubundi akababwira ko ari intambara iri telekomande. yego oya ntabwo ari ibintu byo kubeshya kubera yuko ngewe nabonye abantu bategeka ngo abantu bave muri Uvira, birengagiza ibitambo by'amaraso bahatangiye, birengagiza iki n'iki, barasohoka koko kubera ko rimwe gusa. Bihita bituma nibaza ibyo mwarwaniraga n'ibiki byose, niba hari umuntu ubabwira ngo urumva cyakoze wenda ushobora ku rundi ruhande murashobora gushyira ku munzani akavuga ngo nintemera ibyo iyi kora isaba ndahomba iki, ugasanga ibyo wahomba ni byinshi kurusha ibyo wahomba uramutse usubiye inyuma. Ariko aka kanya ngo basubiyeyo. Leta zunze ubumwe za Amerika rero ziri muri pozisiyo yo kubaza ziti ko bafashe agace kitwa Kirungu. Kirungu aho babaye sitasiyonewe, hari n'umuhanda basa naho bablotse route nationale 5. Ngo ni LN5 ni ihuza Bukavu na Uvira. Ni route principale. Okay. Nari ngiye kwitiranya na route nationale 2. Ni iriya ya Goma, iriya y'ubusahuzi. Ya indi yapfiriho awari ambasaderi w'Ubutaliyani. Route nationale 2. Yego. Nk'ibyo ubizanye ute komeza uri nkubagana. Ni route nationale ubwo nicyo cyari kingarutse. Uzanye ambasaderi w'Abataliyani, hapfuye umufaransa kazi. Ubufaransa bwanatumije bwasamuninze bwatanze petition cyangwa se motion, ni motion itangwa kugira ngo akanama k'umutekano kihutirwa kikitaraganya kanateranye. Ntabwo baratubwira resolution, sinzi niba zirasohoka. Oya katerana mwibanga like ibyo byari na wiklo bifunze wiklo, ariko nyine ni gaterana umenye yuko ibyo bintu biba biri seriye cyane, kubera ko hari narratives nyinshi. Hari umunyamakuru witwa Colette washyize hanze raporo agaragaza yuko uyu mugore Bisette wishwe na drone yari ari gukora amarecherche ku bigendanye n'uburenganzira bw'abana, kubera ko UNICEF nibyo yitaho ihohoterwa rikorerwa abana, ubucakara bw'igitsina. Ubucakara bw'igitsina ni ukuvuga ngo esclavage sexuel, kumufata bimwe bari gushinja Trump ndetse n'aba Epstein muri ntuza dosiye ya Epstein. Urumva ibyo rero niba biri kuba muri territoire M23 ikontorora, baravuga batashobora kuba yari menace. That's one of the theories zituruka muri Kinshasa. Urumva ni nayo mpamvu nta muntu w'Kinshasa ushobora gutinyuka kwigamba kiriya gitero ouvertement. Yemwe na depite yitwa ngo iki ni umwango Wazalendo yagize ite Wazalendo bahise bamumukuraho kuko yavuze n'ibintu bitari clear, kuko yari kuvuga ngo bari gutera ibitero bashaka kwisubiza Goma, ariko icyo gitero cya twebwe dusibra de cible militaire gusa. Iz'abantu baba benevole cyangwa se aba volontaire ba UN n'abaki bose ntabwo dushaka kujyayo. Nuko mu magambo make yigambye ko hari amafrappe bari gukora, nubwo bwose atavuze ibyo ibibabaza cyane Kinshasa, atari ko you were close, wari hafi. Bishobora kuba biri mu byo yazize kuko ntabwo kumukura ku buyobozi bwe aka kanya bishobora kuba bihutiyeho gutyo gusa nta mpamvu. Ibyo byose rero nitubihuza n'ibyo biganiro bishobora kuba birerekana neza yuko intambara mu burasirazuba bwo hagati iri gufata bwa Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo iri gufata indi sura, kandi iyo sura itari nziza. None ikindi ku Rwanda ubyibuke ibintu biri kubera Goma, u Rwanda rutaruba maso kurenza uko n'ubusanzwe ruba ruri maso, ariko ruba maso kurenza uko byari bisanzwe. Uyu mujyi kurimo amaduka menshi agurisha amatelefoni, ndakura iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki, sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha, kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa, iri duka riraguha telefoni zigezweho za Samsung na iPhone n'ama accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17
S17 Pro Max na Samsung Galaxy Z5 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana n'igezweho ibizwi nka top up, urayizana ukongera udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana n'igezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store ni uko iyo uguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara, iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka, hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0784728286 no kuri website wa@futuremobile-store.rw. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa. Ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07-43-36-48-03 cyangwa 07-89-88-0339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rw. Wanasura urubuga rwa internet wa@iremetravel.rw. Hanyuma Trezo, iyo urebye abakuru b'ibihugu basinya, nakurikiye uwo muhango mukuru w'u Rwanda yaravuze ngo aya masezerano dusinye nadashyirwa mu bikorwa ntibizabazwe Trump, twebwe bizabazwe twe. Niba nibuka neza niyo context yabivuze mu gutyo bivuze. Uko bivuze nibyo. Ariko biterwa n'uburenganzira bw'ubaza. N'ubushobozi bw'ubaza n'ingaruka z'ibyo wamusubizakubaho nyuma yo kumusubiza cyangwa ntumusubize. Buri ubaza hari umuntu utashobora no kubabaza kubera ko atari muri position yo kubibabaza. Ubaza hano ninde? Ari amasezerano yari afite indorerezi, yari afite n'uwayaparennye, ahita the one who blocked it, ariwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zarabivuze yuko zemerewe kubaza buri ruhande, ndetse yemwe zifite n'udukoresho ngo zakoresha. Niba wibuka tete a tete hagati ya France 24 ndetse na Mossad Bureaus, bavuze ngo dufite utuntu twakoresha twumvisha uruhande runaka ibyo dushaka kubumvisha. Tumwe n'utwo bashyize ku Rwanda. Urumva ikibazo kikaba kubera iki abantu babiri bica amategeko n'amasezerano basinye hakumvishwa umwe. Ubwo se sibyo ngira ngo Karuretwa na Lorenzo bari bugaragaze muri iyo nama. Ndabizi ko iyo position yo birashoboka cyane ko ari byo bagaragaza, keretse niba hashobora kubaho gusa sinzobe bakatubwira indi side twebwe tutajya tubona. Ubwo ariko byasaba ko ibyo tubonesha amaso nyine ubwo bitwikiriye ibindi tutazi bitandukanye n'ukuri. Yego mukanya uravuze uti Uvira M23 yongeye kuyisatira, iri ku marembo, yirengagije ibitambo by'abantu bari bamaze kuhapfira, telefone imwe irahabakura. Yego. Kuki buri gihe ntabwo ngiye kuvuga buri gihe, kuki ubushize bajya gusinya n'ubundi bari mu marembo ya Uvira, n'ubu ngubu bagiye kwitaba n'ubundi bari mu marembo ya Uvira? Kuki Uvira isa nkaho ari iturufu mu 23 mu gihe hari abagiye gusinya Washington?
rega Uvira ni ahantu hari strategike, niba ubibona impamvu Uvira yabaye ikibazo bikanaba ngombwa ko bavuga bati dusubize inyuma abantu. Warakurikiye ko muri iki cyumweru cyashize habayeho amasezerano hagati y'Abanyamerika na leta y'u Burundi ya nikeli. Yego. You see, bimwe mu bintu byari biri ku meza nubwo ntari impari, ariko Abanyamerika bagomba kuvuga bati umutekano w'u Burundi twebwe tugurisha umutekano kontre inyungu twabonera mu butunzi kamere ufite. N'ikimenyimenyi turi mu bantu bahamagaye ngo abanzi banyu bateraga ikibugazi muri Uvira mu marembo yanyu, turategeka barahava. N'ikimenyimenyi ubwo nukuvuga ngo niba twarabikoze rimwe twakongera tukabikora, mutwizere muduhe iyo nikeli. Nyuma yo kuyisinya M23 igarutse Uvira, nta kintu wumvamo. Oya ntacyo. Birashoboka ko wenda gutwi kumwe kwaba kutari gukora neza. Nta kintu ndi kumva. Leta zunze ubumwe za Amerika iyo zimaze kubona ibyo zibona zirabareka ibindi mukirwa, ibindi biguma uko byari bimeze. Urumva ikindi ariko ntabwo ari ibyo gusa, wareba umujyi wa Uvira uri strategique kubera yuko ukora kuri ntuza kuri Tanganyika, ugakora ku mipaka hafi ibiri, Rusizi hamwe umupaka wo kuza mu Rwanda, ubwo ukajyana ntuza no mu Burundi. Mu Burundi niho hari direct kuvuga ngo kuva muri Uvira uretse Tanganyika nabwo y'agashumi irimo hagati uburi Bujumbura. Urumva aho hantu rero hateye menace i Bujumbura. Turabizi nk'uko u Rwanda ruvuga ruti ibintu bibereye Goma biratubangamiye, ni ku Burundi nabwo buvuga buti bibereye Uvira nabyo natwe turabikontorora. Ibyo byo buri gihugu gifite uburenganzira bwo kurinda umutekano wacyo, gifite n'uburenganzira bwo gukaza ingamba z'ubwirinzi. Urumva icyo rero niba yarumbajije ngo Uvira buri gihe iyo abantu bari Washington buri gihe bari Uvira, nyine ni ikintu umuntu ashobora kuba afite akaba yavuga ati ndakora iki. Yes, none se niba iyo udafite igikangisho nta kintu uba uri kubaza, sibyo? Kimwe nuko niba Leta zunze ubumwe za Amerika zikeneye ubutunzi mu buryo bubarika, ntabwo mwajya kuvugana ngo ugire icyo uvuga bacyumve udafite nka Rubaya, udafite ahandi hantu nabo bakenera kugira ngo babanze bavuge bati asaba mugani natahava biragenda bite. Ibyo rero ni turufu, ni cards. Bimwe Donald Trump yabwiraga ntuza Zelensky ati you don't have cards. Uwo ntabwo ari wikina, nuko we na makarita ye nawe asanze hadakora. Urumva amakarita asanzwe mu magande bakaba batakora, ntabwo ari gukora hano. Urumva ariko icyo cyo Uvira iri strategique kimwe na Haut Plateau. Plateau, iyo tuvuze ho Plateau, altitude yaho bambwiye ko ikubutumburuke bw'ibihumbi 2500 hafi kugera kuri 3, hagati ya 2500 kugera kuri 3. Na hantu rero buri muntu wese mu buryo bwa gisirikari aba avuga ati umuntu uri hariya ashyize y'uruntu rw'urubunda cyangwa se akazajya arekurira y'ibintu, biba ari menace ikomeye ku gihugu icyo ari cyo cyose. Kandi urumva nyine niba ari abaturanyi b'u Rwanda, abaturanyi b'u Burundi, hakenewe kuba hari uhafite mbega abafite ijambo runaka. Trezor, urabona M23 yongeye gufata Uvira? Biraza guterwa mugani n'ibiri bubere ni Washington, naho kuba bageze hariya bageze muri harya Kaminamba niho bari kuri uwo muhanda nyine Route Nationale 5. Yego, njye mbona byonyine kuhagera ni ikimenyetso cy'uko no mu mujyi bagerayo, cyane ko batanashizeyo. Ntabwo uri kubashinja ko batigeze bavayo, ahubwo nuko mu mayeri ya gisirikare infiltration n'ibiki byose ntabwo wabwira ko ntayo mugira. Muramutse mutayifite ntabwo mwaba muri gisirikare, muramutse mutanayifite ahubwo ubwo nta nubwo mwaba muri n'inyeshyamba, muri kubeshya ibyo mwaba murimo ntabyo mwaba muzi. Ubwo rero kuyifata bisaba ko intelligence yabo nyine ibabwira ese ubundi kutabyibajijeho, ubundi frappe za drone zari zimaze iminsi zibasira za Minembwe
kubera iki bundi ahantu ikirere ngo hari kugaragara superiorite militaire aérienne yo mu kirere, bamwe bari hejuru y'abandi. yego rwose. FARDC n'abacancuro bayo ku bigendanye na drone ntabwo wari ukigereranya na M23. none se M23 inyuze he izo drone? Zashize se? Izo mbaraga zo mu kirere zigiye aka kanya? Question mark. Eric Prince n'abacancuro be bari hehe? Kubera icyo bashobora kwemerera ko umuntu agera mu birometero 30-20 na bingahe? Urumva ni ikibazo. Turaza kureba niba wenda bizakurikira hejo niba koko yafatwa. Gusa ngewe kuva bageza aho kandi mbere bitashobokaga, yego no kwisuganya, ariko tubyibuka ko mu 23 isumbirijwe kuri front nyinshi. Ubundi imbaraga zayo ziri mu majyepfo ya Kivu zakaba ari nkeya ugereranyije n'izari ziri icyo gihe bajyaga gufata Uvira icyo gihe. Bayifashe ubu ngubu bari no kurwana muri ntuza muri hariya za Mugunga Igoma. Bari bafite ibyo barimo Kisangani, bafite ibyo barimo Warikare ndetse na Masisi. Urumva bagafata Uvira. Aka kanya ntabwo biri buze kuborohera, kubera yuko umwanzi wabo uwo barwana nawe FARDC niyo coalition yabo yose yakoze amayeri yo gutatanya imbaraga, ko bo bafite superiorité numérique, ni benshi. Urumva n'ibikoresho ni byinshi, n'ababashyigikiye ni benshi. Urumva ibyo rero, kugira ngo uzahangane n'umuntu ufite ubwinshi bw'abasirikari, ufite n'ibikoresho byinshi, yagutangiye hirya no hino kuri front nk'eshanu icyarimwe, akurasa kubombarda agira te, ukavuga ngo wafata ahantu ahubwo watakaza naho wari ufite. Naho witwa kugenzura Igoma arimo arakwiyemfilitira arimo biriya bintu. M23 ifashe Uvira ntabwo byaba bitangaje cyane, ariko byaba ari exploit ititezwe muri iki gihe. Ntabwo byaba byitezwe pe. Twitege ko mu biganiro by'i Washington leta ya Kinshasa nayo ishobora kuhahurira n'ibihano, cyangwa ibyari byarashyiriweho u Rwanda ntibibe unilaterale, nabyo bikaba byakurwaho. Twitege iki? Twakwitega yuko habaho uburyo bwo koroshya no gushaka ukuntu amasezerano ahubwo yagerageza gushyirwa mu ngiro. Mbatumije kugira ngo turebe impamvu amasezerano yapfuye, igishoboka cyavayo kiruta ibindi. Ni ukuvuga ngo twirengagiza hashize, noneho mwubahiriza ibyo mugomba kubahiriza. Twirengagiza hashize bivuze dukureho ibihano twari twafatiye u Rwanda, noneho dutangire bundi bushya. U Rwanda rubikuyeho, hari imyitwarire barushaka ko rugira, ya mahitamo umukuru w'igihugu aherutse kuvuga ati barampitishamo amahitamo yombi adashoboka. Urumva ariko hari indi myitwarire u Rwanda rushobora wenda kugira, cyangwa se kunegosiya. Ntabwo ndi umunegosiyateri, ni nayo mpamvu ndahangaha atari ngewe batumyeyo. Urumva iyo nza kuba mbishoboye mfite ibyo kuvuga byatuma ibintu bihinduka, wenda ni nge bari kuba batumye, ariko ntabwo ari nge batumye, which means abatumwayo nuko bafite ubwo bushobozi. Reka ahubwo dutegereze icyavayo, kandi ndabizi ko barwanira kureba ineza y'igihugu cy'u Rwanda. Ariko nanone twe kwirengagiza realite yuko ibituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihengamira ku gihugu runaka ari inyungu, ni ibyo bafite. Sibyo, ni ibyo bafite. Ikindi buriya cyaba cyatumye buriya banabatumizaho, niba warabonye umutwe wundi witwa Debukatanga. Debukatanga nawe yatangiye gufata utuntu, yatangiye gufata muri Katanga ibice bimwe na bimwe. Bashaka kuvuga bati aba bantu niba ari mwe bwe muri kubatera inkunga. Nanone kuko ejo bundi Muyaya yaravuze ngo mfite impamvu zatuma nkeka ko M23 iri gusutena cyangwa se iri gufasha uyu mutwe wa Debukatanga. Urumva rero Debukatanga baramutse bayishinja gukorana na M23 bakayishinja gukorana n'u Rwanda. Urumva icyo bibyara, bati dore turakubuza ku expanding ibikorwa, ugabye expanding with proxies.
sinzi ubwo njye nari ngiye guhita negera mu byanjye ariko ntabwo ntekereza ko M23 ifite aho ihuriye n'ibya Katanga kuko Katanga nta hantu bihuriye se umva reka ntabwo ndi kubibashinja kubera ko nanjye kuko Katanga kuva kera ni intara yamyigaragaza ibyikeneye bidakeneye kuba kuri nizo za M23 za SNDP zitarabaho none se ntekereza ko abanyakatanga Katanga ipfana iki na Kabila Katanga ipfana iki na Kabila guverineri militeri wa Katanga witwa Edi Kapende apfana iki na Kabila ni umwe mu bantu bazi neza iby'urupfu rwa Laurent Kabila papa wa Kabila ndetse yaranabifungiwe arafungurwa na Tshisekedi mu mpamvu ntazi neza amuragiza Katanga kwa Kabila baziranye cyane kurusha uko aziranye na Tshisekedi urumva kandi Kabila ubu ngubu ntibakibihisha ko ari muri ran za M23 basinzi nyine mu bantu batahuza Katanga na M23 ariko nawe ntacyo uri mu bantu babihuza ku mpamvu nawe uvuze ariko Katanga n'ibice za Kisangani mba mbona ntawe bihuriye erega wibuke yuko mu ijambo coordinateur nanga aherutse kubwira umunyamakuru umugore w'umukecuru yitwa ngo iki ni mwibuka ariko umubaza ngo ariko ngo ujye urota kuba perezida ambwira ati kuraho byo kurota ahubwo birashoboka ko waba uri kuvugana na next president urumva akayiha yuko kugaragaza neza yuko ngo gahunda ari ukujya gukuraho nese ejo bundi Lawrence we ntiyavugaga ngo barashaka kuribera nyine the whole country ntabwo disons que ibyo bintu ari ambition Tshisekedi ifatire mahali nyine ambition gigantesque sibyo ariko nujya kubireba ukumva Edi Kapende ari kuvuga ati aho bafata hose n'ibirombo byose niyo babifata Katanga ikiri ya Kongo tuzaba turiho kandi Katanga ifite ikintu isobanuye nanone ku muryango wa Tshisekedi abitwa ba Christian Tshisekedi urabizi ko hari n'ibirego biriho hanze babaregaga ko bagiye bambura ibirombe bya hariya abaturage bakasaba ibyo bintu byose rero bituma umuntu wari wese ufite ibyo arwanira abo acirwaho Katanga bakavuga ngo birashoboka ko nayifata atayifasha ahubwo se yaba ahubwo nuko ushobora gutinya kuyifata bitewe n'imbaraga zirimo hariyo abashinwa hariyo Amerika hariyo Cobalt yo yaratsaze yo irashaka gufata hose kandi Cobalt ni yabande ndetse zumwe za Amerika uribuka bafata warikara ba M23 ukuntu byagenze hari zera company z'abanyamerika hariyo company y'abanyakanada ifatanyamo n'abanyamerika ibyo bintu rero byose buri iyo birebye wakuramo udusubizo ntumbaze byinshi reka dusoreza aha ubwo tuzahura mu kiganiro cy'ubutaha tugaruka ku burasirazuba bwo hagati wigeze kubwitsaho yego narindi gutegwa wigeze kubwitsaho ariko ntabwo wategwaga buriya nuko ariho amakuru y'isi ari kwerekera yego arava mu burasirazuba bwa Kongo yerekera mu burasirazuba bwo hagati ugasatirana za Ukraine nazo reka tuzagarukeho ku munsi w'ejo uburasirazuba bwo hagati wakoze cyane Trésor Pierre Chanel mwakoze namwe abari badukurikiye ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo nyamara ariko hari andi makuru batatubwira ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze uretse kugura no kugurisha inzu inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye ikanabafasha kuzamamaza ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu hose twitwa Rubavu Real Estate Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner.